Shopping izziv. Vsak dan nov izziv za Tomaža in 100 evrov za vas. Samo na Radio Express. Pokrovitelj je City Park. Polepša dan. Tomaž, sva pred tvojim današnjim shopping izzivom. Smo v Burger Kingu v prvem nadstropju City Parka. Jaz mislim, da ti je današnji izziv pisan na kožo. Zelo rad jem hiter maso na mizanika, prosim. Ne, čakaj, mesa ne boš dobil, tokrat boš jedel samo krompirčke. Tvoja naloga pa je, da poješ čim več krompirčkov, ampak v 2 minutah. 3, 4, zdaj. Dober tek. Ne boš nič povedal vmes, ali kaj? Odejno malo hitrej, Tomaž. Tole ne bo šlo. Pojedu jih 10. So dobri? Še minuto pa 15 imaš? Še minuto imaš? Dej, še malo, niti ene vrečke ne boš pojedel. Dej, tam imaš enega mehkega, le. 6, 5, 4, 3, 2, 1. To je to. Zdaj me pa zanima, kakšen je rezultat. Dajva pogledati. Ti bom kar napisala. Evo, prva je 4. Tukaj je številka, tukaj kje sledi zdaj? Tle. Tukaj rečva 46 recimo. 46? No, 47. Dobro, Bravo, kar v redu, bravo. hvala. In ne pozabite, Tomaža čakajo še novi shopping izzivi, vas pa novih 100 evrov. Zato še naprej spremljajte našo frekvenco 106.4 in 106.1, našo spletno stran radioexpress.si in Facebook. Radio Express z največ glasbe iz 80-ih, najboljšimi oldiji in hiti današnjih dni. Obožujemo glasbo.